Asikubingelele sikwamukele kuyona i-channel yithi igama Phulana noPastor Weningi sila ethembisa la sikhona khona esivakashele kuDokotela uMsimangu ukubheka nje udaba lwamahiya ngokuhlukahlukana kwawo ukuthi esichaze ukuthi lamahiya lawa njengoba siwabona ekhona la esigodini sakhe amele ukuthini achaze ukuthini impawu zawo nanokuthi asebenze yini umsebenzi wawo ukuthola kabanzi nje ngawe vele siqondiyene Dokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu mfowethu uphinde ngihlangane nawe namhlanje siqokathi uqoqa kancane ngetingubo talaba phansi ngetingubo tamadloti ngetingubo etinini tethu ngemajazi abomkhulu nabogogo ngetidziya tabogogo. Nje manje siyakubona lapho umece kwelinye lamabhayi lelo ungasichazela ngalelo bhayi lelo ukuthi lo bani limelele mapha amadlozi noma imimoya. Mfowethu leli bhayi ngilibambile leli abantu abaningi baladi injidi. Sibita ukuthi injidi libhayi lofuna ukuthi umbathisa abogogo bakuphansi abalele amandawo akini aphumela kulo lelibhayi wona la ngasebenza ngaleli bhayi lihambe lelibhayi libe nemngani wala lihambe lodwa nje leinjidi lelibhayi linye nje ngizaliqonda manje ngithi kuliphakamisa kulibone nawo mfowethu elihambelana naleli bhayi ingoma yabantu abamandawe abantu abakhulele emhumeni abantu abangayazi ingubo bazi isikhumba ngaleso sikhathi basatsabuka kulomhlaba. Ngidawuhamba nje kancane nje ngize ngapha kancane nje ngiloku ngihamba ngiza ngapha ngizodonsa nali hiya elinye nali ipalo lipalo nangidonsa leli hiya leli lakabo leli hiya lengisuke kulo leli shothi bona bobabili bayahambelana. Ngimfathi nendoda ngasho njalo baba laba phansi uthi baba angambatha leli make kombatha leli ya uyangithola ngilahlanganana khona letinini ngilahlanganana khona lamadloti obathi hey uhlusha umndawo wena ufuna mbe uparula umndawo wakho angeke umparula unganawo lamahiya la ngwabambili akekho umndawo lozombona la bese soyamjabulisa khona ngidawubaleka futhi ngibele kulelinye kulehlanga uthi kade ngisuka kulo kancane nje sesiyabuya ngapha kunali elimhlophe kuthiwa ke abenguni laba umnguni kahle kahle umnguni umbathile futhi lo mndawo wakho usodabukile la kuvelile uyakhuluma nawe sekula ubatha khona futhi wena ngamanye amagama uhlobile uhlanzekile uskuni ngila ufathwa khona leli hlelo limhlophe noma uyohlehla nangabe ngilapha ubona leli game yabothokoza uyohlehla lo mndawo wakho uyoshaya lo mjimporo wakho emndawe lapha na umbonywa ngaleli hiya ngoba ngila kubona khona ufuna la kumhlophe khona kukhanya khona ngoba uclean akanathi sila taswa kuthiwa umnguni ngibuye khona la kulomnguni uhamba nabo zakwabo phakathi kunanali hiya lelibovu mfowethu lona ngumngoma lona nabathi umngoma yayona uyabona uhambelana kancane nje nawulibhekile liyetu kwenzilo liyetu kwenzilo libovu alisimhlophe alisinjani libovu nje njengengadi ngumngoma lana ngila ufasa khona imfiso takho ngila ufasa khona uhlakaniphi bakho ngila ufasa khona amadlozi akho uthi uyabopha ukuthi bayinvoyinye that's why lithiwa ngumngoma. La kubothokoza kodwa hayi la kithi nibomsima ngomagedla ngibaleke futhi kancane mfowethu sokunanawo amahiya nawo abhuti kuthiwa maybe libhubezi ngiyacabanga uyalibona libhubezi leli hiya leli shothi like amadlotini amadloti angeke aqale ukuthi wena utawuphahla ubaba wakho nogogo wakho kuphela abuya for the 4th generation khona okhokho shothi nawuthi amabhubezi kula uhlanganisa lento singayibala nje njenga ubiza amabutho uhlanganisa namadlozi onke alala shothi wapha strength amandla ukuthi ngifuna ngithenga ibhubezi ukuthi yonke into yami enyenzayo ithi kubumbana ithi kuhlangana sekuhamba ke kuba nabantwana bakhona ngabekisa nganayi ingwe bathi ingwidla ngamabala noma lombolombo kushothi nangabe umuntu uliphuma la kulibhubezi futhi unowazi ukuthi ibhubezi alisoze lizinge lesigangeni ehlale lilodwa kuyoba naye ozothusa nalona alithuse shothi sibuya sibamba ingwe ke mfowethu lengwe ke imeshelana kanye nalibhubezi uhambe ke kube nemntwana lo ngaphansi kule bhubezi uthi nje ukuphuma nje kancane nje lapha ngabala nje ukuthi kukhona lelilwane esithize esikhona ezinye ngikhayise nje inayi njenge-cheetah abayibiza ukuthi cheetah kodwa sithi isilo samabandla lesi isilo samabandla silona ibhubezi ngwenyama silo samabandla liphakathi kwalelilwane ezingithu
uthi liyamakha liyavala livala lesilwana ngathi olidayo ubaba esikhwehlele ibhubezi layo la kaJuda nawe uyabezwa nabafundisi bathi lion of Judah abasuka bakhuluma ngesikhwehlele abhudi lezi sibhacilela kulendo ngayibhodla kayi1 ukuduma izulu sekuba khona nalezi zincane ke ziphesha la phakathi ukuthi lamandla akho agijima ngakanani du afana nobaba afana nogogo afana nokhokho so amandla athize la kulamahiya abakhona ama strength adonsa ile ingubo kusho ukuthi lamadlozi angena ngokujabula ukuthi abafiki ukuthi thola ukuthi uphumela nawo umngamaze wemndawe kusho ukuthi lo muntu lona ufuna ukuthi ambathe ashare nomuntu uyazi ukuthi mina ngifuna le ngubo le mina ngifuna le ngubo le kusho ukuthi lo ngwabeke kanje nje ngimbathise abakithi abalele phansi okhokho nabomkhulu nabogogo bonke amandika indawo konke ngikumbathise konke ukuthi anakungena kulendlu ngoba eyabo lendlu ayisingeyami ilawu labo nabangena kungabi khona ukubangisana kungabi khona ukudosa donselana so leli uthi elani lelihlaza leli leli amandawo kodwa lamandawo ahlukene wena babe lamandawo indawo bamba nje lamahiya nawo nje ngikhulume nganawa nje nawo mahiya angi2 lamandawo ahlukene laphakathi kunemandawo lana vele akhulela ngala singasho ukuthi bobhera tete Kilimani Golongoza eMsapha vele oberekete uTaura lemasupamanza akasiwo lawa akhulele lana a Dr Style laba ifika namthwala bokuhamba kusiba la akusiba lana babe nje nasingagijima sekuyile ingubo leya ngale ngubo le yitho ukuthi ingubo tokuqala before kuvela naye uyangithola before kuvela naye ingubo tokuqala futhi izinto bebona bebende bazimbathe futhi that symbol of color and that symbol of emblem kodwa bona bebayithungela ngezinto esithize ngamasaka kumbe ngendlela benza ngayo so kuya ngokutshintsha change njengamanje na uthi uyabheka le ngubo lokudala bosithola unawuthola ibhubezi kanje bebakujubela even a meter bashiye just bakhathe on top of futhi kube nalehla but manje sebenza just as a flame uthi iphelele uyithenga i4 corner lena nto elinye leli lani ke leli ke babe lana sikhuluma ngamatshupi babe nakuthiwa ngamatshupi ngilabantu labadla lamadlozi lamadlozi amatshupi khona idlozi lemtshupi babova bathi lo muntu lona angeke azavuka abe nemfati empilweni yakhe kubo kwakunomkhulu khanza ngumtshupi akhendle ngetinto letitsite lo muntu lona akavumele ukuthi engaba nomfati exactly lo muntu angalapha maybe ngomuno wakhe hayi ngemakhathakhatha hayi ngengane akhombe ngomuntu athi ufunani uthi ngifuna lokathi lo ukuthi ingathi sengiqedile hamba shothi kuthiwa ngamatshopi abathandiseki kahle labantu nje nokugida kwakhona nje ngeke ukuzwisise nje ukuthi inhloboni yabantu nenkulumo nje uyayizwa ukuthi hayi sengifikele enye level manje kuthiwa ngamatshopi lengubo yamatshopi sekukhona nalelinye elilandelayo sekukhona lelandelayo mfowethu leli liyafana nalawo khona no khona nayi siyayibalekela khona nayi impangela ke singahamba sinasibita impangela ngalana Mswati Sobhuza wadlalela amangisi khona ngokuthi ababitele esibayeni sigijime sekunala lihiya lesemva kwakho lapho leyikhwama nje bhuti ngathatha nje kancane babukeli bazolibona lapha kulethi khwama nje lapha na laseSwatini uMswazi lomnyama labathuli nomuntu ngonandaba sembelebele noqhamela ngomeni kwavuma umuntu shothi la Sobhuza avela khona kubo elikhaya futhi kusukela latu kwempangela it's a long story sayiqoqa ngalenye la ngisukela latu kwempangela ukuthi lelihiya leli naleli ngale kuwe laba kaMswati ayahambisana indlela le lo wakunene lo instora lamandla kubo ngayo naswaye bathi wahlamba umfulo omkhulu umgubudla shiya ingwenya kuyaziwa ukuthi khona imfihlo ethize kulesa silwane lesikhona lesingisibala kwempangela umuntu angayibuka athi ibuka eze chicken inkukhu uzodla vele uzodla ngoba indlala but kodwa kaMswazi khona la kumele kona emasukeni athize lelilandela umtshopi lelilandela umtshopi ibhayi lelilandela umtshopi shothi ngisolo ngilibhalo libhalo ndabuya lana babe nalihiya nali lesingakalibalanga impela leli funa siliveze nje abantu balibone nalihiya nalo uyalibona babe linengwenya lapha kathi kwalo linengwenya lapha kathi kwalo
leli hair leli silibita ukuthi lebesuthu kuleli dlobo ukuthi bathi lebesuthu leli dlobo ukuthi ngumuntu ohanda ndinda isigangeni aphilela ngetilo likhona ekhathe emantini ifish ini ugace utshokwane bakho ugace amabhoto wakhe yonke lento akanamuzi uba bathi ubothi ukhulumise nedlozi lemsuthu liyahlupha alina nation lelo dlozi alina siswe lelo dlozi liyatinzinzela naselifikile nakuwe lifuna ukupha lokuthize kufuna ukuphakamisa okay shothi ngawo sonke isikhathi ufuna uhlala uamile ngalo ngoba lingozi ngathothi likuthandile wona awuliboni maybe akwalithandanga linganono ukumoshela izinto zakho uthi uyangala bathi hamba uphahla umsuthu usibuze ukuthi kithi ngoba mina njengami ngumswazi lo msuthu ubuyapi ngoba mina ngibuye besuthwini kanti kwakungumuntu nje ethi indindela ngoba kusukela lapha kulabantu abafishane amaportos nanto elinye silibone mfowethu leli leli ngathi awunale bubezi babe bubezi lesilo bubezi lesilo semabandla lehambelana naleya cheetah lenkukhombe yona cishi amahiya hamba kanjalo bodwa mahiya hamba kanjalo ngalendlela ngubalele ngayo akukho lokudlula lokho kodwa kwamahiya nangabe usebenzisa amahiya ufuna ngibasisa idalwa takho ufuna tibe khona nako la ngibasele idalwa ufuna kwathi uthi wena mnikati kahle lesi sihlela kuwe isidalwa simbatha muphu kulamahiya onke ngiliphi ilihelo ufuna ukuthi wena maybe kanye evikini ukulibophe wetemboze ngalo uhambe nje kubantu ukukhulekile uze lesidalwa sakho sikwathi ukusingatha sikwathi sikubona ukuthi umbethe mina ngihamba naye ngisima naye kuzwakela hayi siyabonga ukuthi nje sichazele la ngawo lamabhayi kodwa ke naba abantu mhlawumbe abanenkinga zokuhlushwa yiyo amandla alemoya ehluka ngokuhlukahlukana umndawo umndiki umtshopi nje ubalile mhlawumbe umnini umnono empilweni awamanono mhlawumbe umuntu uhlushwa namanje amadlozi ngokuhlunga ngoba phela eminingi lemoya bayakwazi ukusizakala uma bangathoba file kuwe uyakwazi ukubalekelela abantu abanjalo angicale lapho ukuthi kuze abantu balalele la amadlotini kukanje njengokuthi nafika umuntu simbhula lapha idlozi lakhe leli livelaka awuveli yena uhlele la studioini sami ebenchini akajumpa sokela obethi inhloleni nasokela inhloleni abuye studioini kuvela leli dlozi lakhe ngilasibona khona ukuthi unansiphiwe ubani leli dlozi lakhe liqoke ini leli dlozi lakhe lingqulu noma limbathile ini na yilapho kungena khona la indaba zamahi unedlozi lemndawe kanti yena akanalo ivini nesicephu selihiya lemndawo ngizomtshela ngithi hey hamba uthenga lenjiti neliparo ubuye nayo la umsimanga azokwazi ukukhandela something ezokunceda kulenkinga onayo sekubonile ukuthi la madlozi futhi wena umbethe ngokwenyama yakho ngokomoya wakho wena la madlozi akakambathanga ila kuvela khona amahiya in different colors in difference of spaces ukuthi wena kahle ngqunu umbathile sengengila ngibona khona ukuthi lo muntu lo kusho ubhizi uthi ufuna imali ufuna umsebenzi kanti ngala labantu abamvuse ekseni bahambe umphefumulo wakhe bondinda naye bangqunu muze eniqoqa ubhuloku mara bona bangqunu naqhamuka umlungu bafuna ukuyifihla kanti yena ufuna umsebenzi kumlungu sengiyamthethe ngicela umthengele ingubo esithize sibuye simbathise laba abantu abangqunu kuwo ila siyaqala ukuthi uthola umsebenzi yabo uthi bamsiba mina sengithola umsebenzi hayi kimi sokumnandi mina ngizokubuka kancane ngithi uphinde wakhohle ngenhliziyo ngithi uphinde wakhohle lawo madlozi akho so udlela kamnandi sokhohliwe ngawo ufuna mbathe baba amadlozi ambatha no abantu bakuthinta edokotela inombolo bakwazi benilekelelane lapho basize inombolo mhlawumbe utholakala kuzo nanindawo osebenzela kuyona balandela inombolo zami 0823645616 0823645616 ngisebenzela eJane 230 Jacob Mncube Street section Jian. Sibonga kakhulu ke embukeli waye channel ke nakanjani besila sibheka nje udaba lamabhayi ngokuhlukahlukana kulamabhayi lawo kumele ukuthini sesichazele kudokotela la ukuthi kunamabhayi amandawo amabhayi amatshopi amabhayi njalo nje ngokuhlukahlukana nje ubichazile ngiyathemba ukuthi ulwazi lozokwazi lokulekelele nawe futhi ungakwazi ukuthi undlulise ukushare nabanye abantu ukuze ke nabanye abantu balibone lolwazi lukwazi ukubalekelela ngoba siyakholwa ukuthi baningi abantu abasenkingeni yemoya abahlushwa imoya engahlanjululiwe
bengaphakanyisiwe kodwa ngokuthi bakwazi ukuthi le video ifinyelele kubona bangakwazi ukuthi bazi ukuthi bangasizakala kanjani nokuthi basizakala kuphi angiphinde ngikusho ukuthi kubalekile ukuthi uma umuntu ohlushwa yimoya hamba uyohlola uhlolisise ungaveli nje uhlole kube kanye bese ugquma uhlala uthwaza ubugcina into ase wrong thola ukuthi ngempela ufanele ukuthwasa noma kufanele ukugezwa mhlawumbe nje ufuna kugcina usuku oluthize lemgcele losiko lungathwasi ngoba uzothwasa la nto la ufanele uthwasa ufuna ugezwe ufuna ukuhlanjululwe nje ukuhlanjulule leyo dlozi lelo noma lo moya esikuluni aso ngakhohlwa ukusubscribe ekona ngichannel sinifisa lokona uNkulunkulu anikeze wona bayadala.